दिनै गासैबो बिटिसि ओनसोलनि रायजोफोरजों लोगोसे आसामनि गासैबो रायजो राजाफोरनो आङो इंराजि गोदान बोसोर 2022 मायथाइनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। दिनै गोजोनथाव दिन आंनि देरसिन फिसाजो बागुरुमनिबो दिनै जोनोम सान आरो बेजों लोब्बा लाखिनानै आङो दिनै जोंहा तामुलपुरनिनो सासे थेला सालायनानै जिउ खुंबोनाय फुलसिं बसुमतारी आदानो आं गंसे थेला होनो मोननानै बा दान होनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आदाखौ आङो दिनै 30 बोसोर सिगांनिफ्रायनो लोगो मोन्दों जेब्ला आं आबसुनि तामुलपुर आन्चलिक आबसुनि मावथिमोन। बै समावनो 30 बोसोर सिगाङावनो बिथाङा थेला सालायोमोन आरो दिनैसिमबो बिथाङा थेला सालायबोगासिनो दङ आरो बिथांखौ आं दिनै बेक्तिगत भाबै एसे सहाय खालामनो हानानै बा सहाय खालामनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनैनि दिनाव। आरो बिथाङा गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों गावनि न'खरनि गासैबो फेमिलिखौ सालायबोगासिनो दङ, गथ' गथायखौबो बिथाङा फोरोंबोगासिनो दङ। दा बिथांखौ आङो साबायखर बावो बेखिनि दायथ' लानायनि थाखाय आरो आंनिफ्राय बिथांनि एसे सहाय होनो हानायनि थाखाय आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। उननि समाव नोंथाङा माबायदि समाजनि खामानि मावलांनो थांखि दं? दा आंथ' बिदिनो तामुलपुराव गोदो आबसुआव थानाय समनिफ्राय बा दासिमहालागै आं जि हायो रायजोफोरखौ एसे एनै सहाय खालामनो आङो नाजायो बेक्तिगत भाबै जेनेबा आरो इयुनावबो आं जुदि बिदिनो मानसिफोरखौ सहाय खालामलांबाय थानो हायो बेखौ आं आफा अबंलावरिनि सेराव आं आर'ज गाबो। বছৰৰ গিলি মই ঠেলা চলালোঁ আৰু ঠেলাখন মই অলপ ঘূৰাও হ'ল। সেইটো বাবে আমাৰ চব ভাইটি মৰম কৰি মোক এটা অনুদান কৰিলে আৰু মই অনুদান কৰাটো মই বহুত ভাল পাইছোঁ, মনৰ শান্তি পাইছোঁ। ঠেলা এখন মোক দান দিলে আৰু ভাল হওক বেচাৰাই সদায় দিন মানে শান্তিত আৰামে থাকক, ভালে চলি থাকক আৰু দিব পৰা হওক আৰু দিব পৰা হওক বা জনাইছোঁ, আশীৰ্বাদ দিছোঁ ভালে চলি যাই থাকক মোৰ আশীৰ্বাদ। তো আজি মই সমূহ বিটিচিবাসী তথা অসমবাসী ৰাইজক ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা মই জনাইছোঁ। তো আজি ভাল লাগিছে, নতুন বছৰৰ আজি 1 জানুৱাৰী আৰু অতিকৈ আৰু আনন্দৰ কথা মোৰ ডাঙৰ ছোৱালীৰ আজি জন্মদিন। এই উপলক্ষে মই আজি আমাৰ এই দাদা ফুলসিং বসুমতাৰী আমি সৰুৰ পৰাই পাইছোঁ তেখেতক। যেতিয়া মই মানে 20 বছৰ আগত তামুলপুৰ আঞ্চলিক আবচুত কাম কৰি আছিলোঁ, তেখেতে এই সময়ৰ পৰাই আজি 30 বছৰ আগৰ পৰাই তামুলপুৰত ঠেলা চলাই পেলাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে আৰু তেখেতে মাজে মাজে মোক মানে তেখেতৰ খবৰ কথাটো মোক শ্বেয়াৰ কৰি আহিছে আৰু মই আজি ব্যক্তিগতভাৱে তেখেতক এখন ঠেলা উপহাৰ দিবলৈ পাই খুব মই আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু তেখেতে খুব কষ্ট কৰি পেলাই নিজৰ ছোৱালী দুজনক মানে খুব মানে পঢ়াই পেলাই ডাঙৰ মানে উচ্চ শিক্ষা লোৱাত তেখেতে সহায় কৰিলে। তো মই তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতৰ পৰিয়াল ভালে থাকক, সকলোৱে থাকক, এইখিনিয়ে কথা।